Ikindi kintu rero urumva nugiye ikibazo ntuzamamagare. Iyi moto nigira ikibazo ntuzamamagare. Impamvu nuko subwa mbere ngurishije umuntu akaba urese uko moto yanze kwaka kandi ari wowe yatsanye niba utayakijira akitese. Nabyo gukurikira kugira kwa notere ubona ntago babaza moto ugenda yize neza. Oya kuyimenya ni kimwe ntawe utayizi n'ubundi ntiwayitiranya na diari ahubwo kuyimenya kuyitwara nicyo gikenewe urabizi. Sawa rero moto ngiyi ubwo ngiye nagiye. Nimero yanjye tuyisiba niyo ngiye kuyiboroka. Abitwaye iki? Kuri moto nkane wamukataza. Ubona ko nguze moto cyane. Umaze igihe kingana kigoye mu mutwe. Umaze igihe kingana kigoye mu mutwe. Wowe yakubaza umaze igihe kingana kigoye mu mutwe. Turakuri moto wamukatatse. Ubona ngatuganira nambaye jiri zikasike nizanjye. Ngende mu kazi nenge kunyara. Bakugurisha moto nkane go. Urumva atari ubugogi wowe. Tumukumvye muri Kigali. Hano hanze hari abantu badafite amakuru bagura moto batarareba n'ibyangombwa. Itutera rivanse. Papa, bite? Gushaka wa. Zibimbayo. Bararo muri ya saving yanjye yose. Bande bagutuburira. Ndabatubuzwa n'ubure pfiringiye. Bagutuburira iki nyine? Nguze moto do. Bagusisi ngabo. Papa, Uretse moto. Reka duhindure umuhanda. Reka duhindure umuhanda fana.